makatukig. Paraking kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina at ang kanyang pamilya, Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez and family, Jaime Adena David at kanyang pamilya, Liz, Kate and Ram, Anthony Chase Goson, Katrina Camille Goson, Ans Kilian Benitez, Josie Dison at din kayang pamilya, Mark Velasco and family, Sumba Friends of St. Jude, Lectors and Commentator Guild, Red Cardinal 79 Construction and Development Incorporation, Lina Toledano and family, Lizzie Biray and family, Marilu Pasion and family, Mila Bukad and family, Banji Canlas and family, Minerva Miranda and family, Early Standarte and family, Odi Carlos and family, Micaela Maghinang. Para ka ring mag-birthday, Eloise Marie Medina, Ana Benitez, Maria Jonis Galsa, at king ligtas sa pamaglakbe ng Danilo Galang. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Hela Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Derit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Christina Miller, Patricia Foronda, Romer and Rory Medina, Rashid Medina, Red Cardinal 79 Construction and Development Incorporation, Andres Pangilinan Jr. and family. Para king malaguang kapaldanan at kaligtasan dari Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dairit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Abier, Clarita Dorelio, Irene Autencio, Neil Tantueco, Danilo Asuncion, at ding sablang kapatid masakit at ding sablang atin COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at protection ng Banal Espiritu kay pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio Tesapina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Ulian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda and Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. Para king alananggang kapainawan at daring kapatad tamong mayango na biye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Siriaco Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Estrella, Maria Cecilia, Kenneth, Tristan, Amado Senyor, Estrella, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Victoriano, Alan, Aliana Beatriz, Richard Jules, Cesar, Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Senyor, Purita, Virgilio, Melencio, Abel, Hermenegilda, Terry, Felicidad, Rogelio, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaga nakakarela, at ding sablang mete uli ng pandemya.
Kilagyo ning ipampon nga na, kamponing banal ay Espiritu, Amen. ingginuman tabeya ke kayo. At ke kantimurin. Mititipon tamo ang timong balayaning Dios, ban pagmasusyan ing kadwang pulot adwang Domingo, ning karaniwan a panahon. Kapatad, nanoing karanasan o panandaman tamo, tungkol karing batas, lalo na karing kautusan ng Dios. Dakala ring taong lalawando reti, anting manibatan king luwal ning karelang sarili, anting pusan, amiyatang karela. Tutu nung atiluluwal ning kekatang sarili, eta aluguran, at makayongyong tamong isakwil tala, at tuparan king demut diling paralan ayadwana. Nung atalastas tamong ing pagmulanda ning lugod ning Dios sa ting lugod at kagalangan king parang tao, kanita malyari lang maging dake ning kekatang sarili at maging mabye karing kekatang puso. Adwan tamo ngeni king Ginoo kaniting bisang iti ing kambening mayap apilubluban at lugod, sumulong tamo sanang lagpas karing letra ning batas. Kapatad, adwan tamo king Ginoo ing patawara na katamo, ing etaparating mibibye agpangking espiritu ning kautusan. Ginoong Yesus, sinabi mo, itiyain ka na kong kautusan, mikakalugod kayo, antimo nung makananor akong liguran. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, tiro mo ke kami, daptan yu king metong at metong, itang depat ko para ke kayo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, sinabi mo ke kami, ing depatan yu karing pe kamalating dili, karing kanakong kapatad, depatan yu naman kanako, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, midalatangan sana, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sasambanda ka pupuryan, parangalan, dakapaligayan, dakat sasambanda ka. Karintao, kayang kaluguran, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasambanda ka, pupuryan, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing matas sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ing matas sa
Manalangin tamo. Oy pa, inaptas mo kami, kingke kang sarili karing minuna ng buklod, ning alangkupas alugod, at ning amanong yapse mo ke kami, espiritu lat biye, ibuklat mo ring puso mi karing ke kang amano, bantag kilanda kami king kabubusalan da ring puso mi, tayranda ke sanang sumuyo ke ka, anting metong ayalipan, nune anting metong mong anak at imawa mo, kapamilataning anak mo, Iyaso Kristo, ang ginumi. Lukluk tapo at makiramdam king amano ng Ginoo. Pamasang ibat king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memalen ning Israel nga ng Moises. Pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan at tuturuko kaya kayo, bang kayo mate, at kaya kayo ngan abandi ing labwad apag kalubna kaya kayo ning Ginoo. Ing Diyos daring kaya kayong pipumpunan, yula daragdagan ni babawasan deti. Pamintuan nyo lasana reting kautusan na ning Ginung kaya kayong Diyos, asasabyan ko kaya kayo. Pamintuan nyo lasanang mitmong katapatan, bang akit da ringalwang bansa, ing kasabyan nyo at pamanalastas. Potang dandaman danala reting kautusan, sabianda, tune biasa iting maragula bansa at ating pamanalastas. Ninumong Diyos na ning isano mang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamaus tamo kaya, bukod mong ing Ginung kaya katamong Diyos. At isanong maragula bansa, ingating kautusan at tuntunan at mitmong katuliran, subali ring binggitan ko, ngeni kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, ya adarapat king katuliran, meya arapaning Ginoo, ulitan tayo po. Ya adarapat king katuliran, miya arapaning Ginoo. Hiya itang taong alang atat siya king pamibyebyeno. Itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana, king kapanyiran. Ya adarapat king katuliran, meya arapaning Ginoo. Gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran, at magsalitang kalaraman, kenupaman. Detang misasakwil king Diyos, nalakatulan. Dapot detang king Diyos maminto, at tatakot, ilang kayang igagalang. Ya adarapat king katuliran, meya arapaning Ginoo. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam. At eme asuhol laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibiyema kanyan, matatagya at maugun, kapilan man. Ya adarapat king katuliran, meya arapaning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago.
ing sablang mayap at ing sablang ganap akalam, daratang kaya katamu, manibat banwa. Babaldug na kaya katamu ning iba, panibataning sablang sala. Eya biyasang mamaliwa ni anino naman, ning pamanaliwa alayo kayo. King sarili ng kaburian, beyit nakatamu king kapamilatana, ning amano ning katutuan. Ban itamu, ring maging peka mumunang diling bunga, ning sablang kayang lelangan. Tanggapan niyo king mitmong kababanlob, ing amanong tatanam na ning Diyos, karing pusuyo, ama kaligtas kaya kayo. Eyu lilinlangan ing sarili yu, nune maging talatupad kayo, king amano na ning Diyos, at emu bukod talapakiramdam. King arapan na ning Diyos ay pata mo, ing tune at dalise relihiyon ya ini. Sa upanala, ring ulila, at ding mebalo, king karelang kalipitan, at ingatan ing sarili da, ban midungisan, king dewa kanan ning yatong iti. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakat tapuban parangalan ing mayap a balita. Itangan po, ingipa beit nakatamo, king kapaminataning amano ning katutuan. Ban itamo ring maging peka, mumunang diling bunga, ning kayang lelangan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka antemo pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Lepitan de Jesus, ding pariseo, ampon ding mapila na eskriba, amenibatan Jerusalem. Apansinanda, king ding mapilan karingkeyang alagad, mamangan lang menos gamat. Ing buri ng sabyan niti, menos gamat, antimo ing pamanos at tuturuda ring pariseo. Uling tutukyan da ring pariseo, at antimurin ding keraklan karing Hudyo, ing turu at tinggapda karing karelang pipunpunan, mamangan hanggang menos gamat ang gaking siko. At era naman apangan ing nanomang mesali king palengki, nung era pa mo inos iti, at nakalapang aliwang tuntunan at tinggapda.
Alimbawa, ing makatud apamanos karing tasa, kuran, at pagkeran. Antimurin uliniti, kitang da kang Jesus ding pariseyo ampon ding eskriba. Obat sa salangsanganda ding alagad mo, ing turuda, ring katang pipunpunan, mamangan lang menos gamat. Nga nang may kibat Jesus karela, tinod ingula ning propeta Isayas tungkol kay kayo, magbanal-banalan kayo, antimoing sinulat na, ding taong deti nga naning Dios, para nga landako karing labira, dapat marayula kako ring pusura. Alang kabaldugan, ingkako pamanyambara, uling ding kautusan agawang tao, tuturudala antimawaring deti king Dios la. At sinabi ng Jesus, leleleyo ing kautusan ng Dios at tutuparan nyo ing kautusan daring tao. Inaos na lang pepasibayong Jesus ding dakala tao at nga nakarela. Ikayungan makiramdam kayo kanako at tingiran yung. Aliwa ing lulob king asbok ning tao yang makarinat kaya nunay itang lulwal king asbok na. Uling keta manibatan king puso na karin magmula ing marok akaisipan at yang mitutulak kaya ban dapat karing bage mga rawak. Pamanako, pamakamate, pamaki pangatawan, kasakiman, pamanyapat king miyayaliwang bage ay matulid, ing pamamurayit, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan, ing sablang karokan ay ti, manibatan ngan king puso ning tao, at iya, ing makarinat keya. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Ding tao nga reti, para nga landako mo king labira, marayuno man kanako ding pusura. Magrasya nga bak po kay kayungan, Magrasya nga ba po among malaos kayo po king katamong misa, king kadwang pulot kadwang Domingo, ning karaniwan panahon. Minsan kanungaldo ating meto nga university professor, biyasa ya, doktorado ya, at respetado ya, maging curious ya, bisayang mabiyasa king kabanalan. So inisip na, muntaya king meto nga matuang pari ban mabiyasa at mangutang. So pintalane, ing meto nga matuang pari, at namang matuang pari, malugod neng tinggap king kayang kumbento. Naning sadya mo, profesor, nga naning pari, bisa ko pong mangutang, at bisa kong mabiyasa tungkol king spiritual meditation, tungkol king kabanalan nga na. E binula ding pari, bagkus mintaya king kusina at kinanwayang tasa, ampong takuri, amiki tsaa, mapaling tsaa. So anti mo sigurong welcome drink na, ne? Kening bisita na, dinina neng tasa, ban magtsaaya. Binili nening pari ing tasa, king arap ning profesor. At kay bat tigtug na, bibo na itang tsaa. Kakatmo yung tasa, pero tinyang pigta ka ning profesor. Uling agyang katmune ing tasa, e pamurin tutugtug tsaa ining pari. Nya nga nang migriak nining profesor, Padre, nga na, isto na po, katmune po yung tasa, maungawgse mo yung tsaa, sayang nga na. At nga nang may kibat ning matuang pari, kaniting biyasang profesor, balo mo, profesor, nga na,
makanyan ning pakibat, king kutang mo, at king pamagdulap mo. Ingbiya mo kasi nga na kalupanening tasa. Dakal kang balo, dakal kang opinyon, dakal kang sangkan, dakal kang pigaralan. Ingisip ating puso mo, tutupin kat mula. At anggang mo'y bubo, anggang mo ilako ing lamaning tasa mo, miugse at masayang mo ing tsaa ababyeko. Unless you empty your cup, showing you new things, teaching you new things, will only be wasted. Nga na. Deni pong pariseyo, dening eskriba, king ebanghelyo, may ngarila naman king profesor, kening kwento tamo. Ding pariseyo, ding eskriba, tutulang biyasa. In fact, they were called experts of the law. Balo daw pasikot-sikot, balo daw pamaklian, ding batas. Siguro, doktorado la naman, may mag-aral lang, masteral, PhD, king batas. Nga pintuturula, talaturuno ning batas. At ulinita, siyempre, respetado la. They are respected by the community because they were considered as elders of the community. Uliping biyasala, ekspertula king batas, niya respetado la. At kalupa na naman ning biyasang profesor king kwento tamo, dening pariseyo at ding eskriba, lalapit la naman king metong pang maygit amatenakan. Ninoy ta? Yesus, ing talaturo. Pero balo tamo ing sangkan, mintala kang Yesus dening pariseyo at eskriba, naman ban kanita mabiyasa, king tuturo ng Yesus. Naning sangkan, mintala kang Yesus, pengot nanday Yesus, ban manintun mong busbus at kamalyan kaya. Ban kanita, asuplong de, at atin lang sangkan, ban ipapatere. Siyempre, balo ng Jesus, ingkarelang marok amodos. Anya naman, nga nang may kibat king kukutang na, nung bakit sasalangsang la, ding alagad na king tradisyon, nga nang Jesus ing pakibat na, ustupin, tinod ing sinabi ning propeta Isaias tungkol kay kayo, magbanal-banalan kayo mo. At nga napang manyon dong Jesus, sabi na kano ning propeta, ding tao nga reti, para nga landa ko king labira, pero as nanomang karayo, ding pusura. Nga na pa, lileleyo nga na ing kautusan ng Diyos, at tutuparan nyo ing kautusan ng tao. Tuturuyo yung batas antimo, tuturuyo yung batas ng tao antimo, ilaring batas ni ngapong Ginoo. Nga namawaring Jesus, kining pakibat na. Baluyo, ikayong pariseyo at eskriba, ing biyayo, kaisipan at puso yo, kalupanening tasa. Katmula, biyasa kayo, maglapo lang makataong kabiasnan. At nga na, antimowaring sasabihan na karela, hanggang eyo ibubo, hanggang eyo ilako laman ding makatao yung puso, masayang mo, ing kanakong ipakibat at ituro kay kayo. The minds and hearts of the scribes and Pharisees are like full teacups to be emptied. May nga rilang tasang mitmo, kailangang mibubo. Mitmo laking opinyon, lalapo laking bias na kang Jesus, at karelang pamagduda, mabawas-bawas. Their cups are full. In fact, they are overflowing. And anything more poured to it, anything more poured to them, would only come to be wasted. Uling katmula puso, inya alalang pilunanan ing bayo amenibat king Ginoo. Anya nga nang minye babalang Jesus karing makaramdam kaya. Ring batas, ela mo kabud tutok yan.
kailangan mo naman lalawan ing kondisyon ning puso at pilubduban. What matters most is not rules or laws. The most important thing is the heart. For Jesus, keeping rules is not what it's simply about. One must pay a real attention to the condition of his heart. Bandang tauli, what matters most are not rules, are not laws, are not letters of the laws, but the most important for Jesus is the heart and the content of the heart. Nandin po king opening prayer, king pamuklat na panalangin, nung peka pakiramdaman niya, as nang kasanting mensay. Nga na, ibuklat mo ring puso mi, king kaya kangamano, bantag kilanda kami, king kabubusalan da ding puso mi. Tayranda kami sanang sumuyo keka. Ne? Nano yung paganaka, ining panalangin tamo? Opening is emptying. Opening and emptying one's heart is allowing God to refill whatever is empty in us. At makapag-refill nga pong Ginoo, king puso ning tao, hanggang katmuya, king makayato ng pigagap ing tao. Kimpong English Missal, king preface ning misa, damdaman tamo nga na, O God, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good. My dear friends, it is an invitation to open one's heart, because for a heart that is sealed, potanging puso tamo, makasaraya at makakandadoya, potanging puso ning tao, katmuya, king nanumang pigagap, God cannot enter, God cannot put, God cannot instill into it the new grace of love of His name. Malyaring mangat mo'y nga pong Ginoo, nung ding puso tamo, katmunala, king niyayaliwang makayato at makasariling pangakat mo. My dear friends, remember, the only way to receive grace anew is to empty our hearts and be ready to renew. Ing sikreto mo, ban mirinan tamong grasya king apong Ginoo, ibubu mo ing laman ning puso mo. At kanita akit mo, mikatman kang grasyang bayo. Kapatad, kaniting misa, kukumbira na katani nga pong Ginoo. Lawen tala ring puso tamo, kutnan tala ding sarili tamo. Kapatad, nano kaya ing kasalukuyang lamana ning puso ko? Nano kaya ing maglapo king lubko king kasalukuyan aworas sa ini? Nano kaya ing manimuna, nano kaya ing mangibabo king pilubluban kong ini? Amaging sangkan ban makapangat mo bayong grasya ingapong Ginoo. Po tagalang ding puso tamo, mitmulang takot o lungkot. Po taring puso tamo, anya makapangat mo ingapong Ginoo, kasi kat muneng pamagduda, pamangulila. Po ta anya milubi ngapong Ginoo king grasya na, kasi kat mo tamong negative thoughts, depressing anxiety, at miyayaliwat tuki-tuking kutang, endless questioning. We might experience filling our hearts with great sadness and grief. That is why God cannot refill our hearts with His grace. My dear friends, what fills your heart today? What overflows your cup? Nanong magpakat mo, king puso mo, ban emilob, ingapong Ginoo. Kapatad, kaniti pong misa nga iti, kaniting Domingo nga iti, kaniting biya nga iti,
kukumbira na katamo ning Ginoo, ban ibubu ing lamaning puso tamo, ban king Ginoo, mikatman lang grasyang bayo. Remember, unless you empty your cup, showing you new things will only be wasted. Unless you empty your hearts, showing you new graces from God will only come to waste. Amen. Talakad tamo po at ipasyag ing kikatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayan tutu, linalang king banwat yato. At kang Yesu Kristong anak kabugtong aginong Diyos tang. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu, ipat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabye, ampong mengamate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo king Dios, apakamalan tamo, baning kikatamong puso, pidinan lang, mikatmon lang dalise, lugod, at pakamal, ibat king apong Ginoo. Nga tamong manalangin king grasyana, Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king kayang iglesia. Papanitalyane sanang tapat king tradisyon ning kasalpantayanan. Awsan king alang patanat tapa magbayo, agpang king ebanghelyo, at ilisyane king pamangawat, karing lilipas sa tradisyon ning tao, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya, king katambansa, bandim batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la, para karing sabla, at magdalang kapayapan, pamisan metong at kaunlaran, karing kekatang memalen, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit sa karing mebalo, karing ulila at karing sablang mangailangan, baniyap iarap no ring puso, ring sablang sasalpan tayo, king pamikiramdam king amano ning Diyos, at sa upanalo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kay katamo keti, at karing hanggang kapimisanan Kristiyano, sa upa nakatasanang sumuyo kaya, king kabilugan tang puso, at emo kapamilataning kay katang labi, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kay katamo, potang manalangin ta kaya, para karing pakamalan tang mayango na biye, para karing kay katang pamilya, at para karing hanggang kaluguran tamo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iuluno sana king kayarian ding maligaya ring kapatad tamong mayango na biye, lalo pagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapag nasan. Maging malapit ka kay kami, O Ginoo, potang manalangin keke ka. Katman mo ke, king kang grasya. Gawan mo keng malapit, at makasadyang sumuyo ke ka, at katman mo ring puso mi, king masabal at lugod, karing mangailangan ke kami.
iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakadtap. Manalangin kayo kapatad, maning kay katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo, kingi kapuri at kaligay ning kayang lagyo, kingi kakatamo ing kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang iting banala daon, iyatadake kami ingke kang kasaplalan, at gampanan ka ring puso mi, ing pangako ng kaligtasan, ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristo ginumi. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At keka antimorin, Yat na yoring puso yo. makayat na no, ingino. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kamparati, at numan ka rin oy pa, Diyos kingalanangga, at lubos mayupaya. Agyang pigtak sila naka ning metong ketawan, sindumo ingke kang pamaglugod, ikaing minye kaganapan kingke kaming kakulangan, ika mo naman ing mitubod king magligtas ka ring sabla. Ing sinugo mong anak, ene aliwa ke kami, bistaman makilupa king pamikasalami.
Birian mo iti banakit me kingke kaming pangataw, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mitmong lugod, kalupa ning makapasubali mong lugod, keya, migit king sabla. King keyang katapatan, binalik ng pasibayo, ing tula, ning keyang pamaglingap, ake kaming binating inyang pepaing gulot kekeka. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi, ing kekang ligaya. Ing kakatas-katasan, maling daratang, ing lagyo ning ginuon niya. Maling daratang, ing lagyo ning ginuon niya. Hosana, Hosana, king kakatas-kataasan. Hosana, Hosana, king kakatas-kataasan. O banal mingib pa, karapat dapat nakang puryan ning metong ayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, dininan mong biet kabanalan ning sabla. Alakang tuk ng mamawos king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon, miyampang bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag amuamumi, pabanalan at palukob mula, king ambuning kekang espiritu, reting ayin at daralamit darawon keka, ban para ke kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, bayo yami daon kusang loob, king pamaylasan at kamatayan, kinwane ing tinape, pe pasalamatan akat pinuri, tirasone, at dinwang ne karing kayang disipulos at ngana, kananye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinuwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at dinwang ne karing kayang disipulos at ngana, kuananye iti ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti antimong pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kamatayan mo, Ginoo, kaya kami ang gaganakan, pangasubli mong medye, kaya kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kaya kami ang panenaya.
Amen. 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 Oy pa, gaganakan mi, ing kamatayan ing ke kang anak, aming abos ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inyadarawon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ing yayayin ing ke kang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na. Paulin ing kamatayana, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo king ikaming, mi sulo-sulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong ay langanggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan, ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen, ay doning Diyos, kambe ng Jose, ing kayang esposo, kayan tabe da ring apostol at maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo at San Fernando at ding sablang banal. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambe ningke kang Talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, dingke kaming Obispo, kang among piting ke kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbos ning ke kang anak. Oy pa, iti sanang pamakiramdam mong mitmong pakalulo, king panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan ding sabla, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatid ming meyango na biye, at ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayak. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritong banal, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alananga. Manalig king apong Ginoo, manalangin tamo, kawangis ng Jesus. At king
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alananga. Oy pa, ing anak mo, ing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko, babiyay ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming pamikasala, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ning kay kambalayan. Pamayapan mempong bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimorin. Ipakit tamong ini, mikakami itong tamo, king lugod, at kapayapan. Peace be with you. Peace be with you. By the meaning of this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, with faith and your loving hearts, I eat your body and drink your blood, make me not of condemnation, but health of mind and body. Kaluguran kong kapatad, nyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako, king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayahos, king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampan tanggap keka. Dapat tagkes may nga mano mo, kumayap na ako.
Talakat tapo. Manalangin tamo. O ginubabayo mo kami king kekang altar, kapamilataning tinapening biye, mananunasan ng iting pamangan pasik na nga na kami, king lugod at sopa na kaming sumuyo keka, king balang metong at metong, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapo king di ta kakapabaluan. Intutugi pong cluster mass o dalo parokyo, kay Biyernes siya po maganap kay September 6, kay First Friday ya po ning bulan. Maganap po kay cluster phase 2A, den pong kaya katamong support group, den katikista ang pong honorarias. O ini po yung makatuking schedule. Alas 5 gat panapon, assembly and preparation at the church patio. Alas 5:30 po, motorcade procession papunta kaya taging cluster mass venue. Alas 6 po ng Bengi Holy Rosary. 6:30 po ng Bengi Holy Mass. At atin niya pong prayer of St. Jude, ang po po yung prayer ng Our Lady of the Holy Rosary. Kaibat po 7:30, motorcade procession, kaya ni pong papunta kaya ni kaya katamong Parish Church. Ala pong misa kaya ni kaya katamong Pisamban, karengaganang Biyernes na ng September. Huling magaganap la po rin kaya katamong misa, karen pong cluster area. Kaya pong September 8, Sunday, yung solemnidad na po ng Birhen de los Remedios ng kakatamang Archdiocese ng San Fernando. Yung kakatamang preparation, yung kakatamang Paris, at yung pong Triduum in honor of the Birhen de los Remedios. Magganap ya po kayong September 5, 6, ang po pang 7, Huwebes, Biyernes, ang pong Sabado. O hindi po yung maka-schedule at makatuki. 5:45, Holy Rosary, 6:10, Triduum na po ng para kay Birhen de los Remedios at alas 6:30 impong Santa Misa. Ing 68th anniversary na po ng canonical coronation ng Birhen de los Remedios, maganap ya po kayong September 8 alas 4 king Pampanga State Agricultural University or Pasao Grandstand in Magalang. Dakal pong salamat. Talakad tapo para kang tauling bendisyon. Inginu mantabe yake kayo, At kekan timurin, idu ko yoring buntukyo, manigapu keng bendisyon ning Dios. King Espiritu ning kapasalamatan para king sablang pigkalub na kekataning Dios, itingid tala rin kekatang puso king kayang kaburian, potang pagdulapan tamo iti karing kayang kautusan. Ingamano ning Dios king Ebanghelyo ating sarili ng pagbilian Jesus, papalad na kay katamo, ing kabaldugan ning kaburianing Dios. At mananunasanang ing lubos mayupayang Dios, pagkaluban akong sikanan, ganap at tupad, king makatimawa ng kapagnasan. Kilagyo ning hibpam po ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing kay katamong misa mayarine, umetamo, king grasya ning kapamintuan, king kautusan ning Ginoo. Salamat, King Diyos.